Assalamu alaikum урматтуу мегендештер, урматтуу YouTube көрүүчүлөр. Бүгүн 4 апрель 2021 жыл Сокулук мал базарындабыз. Күнүгө жекшемби койлор жактабыз. Ушул койлордон баштайык. Байке канчасы кочкор, кайсы ургачы булар? 6 тең кочкор. Кочкорлар, а? Тиз чыгар элек, сай элек булар. Канчадан сурап атасыз? 20дан. 20 миңден, а? Караңыздар, 20 миңден. Эже канча сурап атасыз койго? 25. Козулубу? 25 миң сом. Козу канча эже? Булар. 9 миң. Улакча. Байке, эчкилер канча булар? Я. Эчкилер канча? Bir машина толо эчки го бу. Эчкилер Жырат жогору. дойын эчкилери булар кандай? Билмесин, дойынден бөлөк парода. Не деген порода булар? Атын додан башка. Молочный бу деп. Короче, молочный, а? Жетиден өйдө, а? Караңыздар, жетиден өйдө. Bir tekesi var eкен. Машина içi толо тек. Улак, эчки. Улагы менен жетиден ми кандай? Жок, улагы менен 11ден сурап атам. 11ден. Боз. Кысыр сүтү барбы жок булардын? Сүтү бар. Жакшы. 0507 69 76 69. Ушул эчки көрүшсөр ушул номерге чалсаңыздар болот. Так, чарба койлорду сурайбы. Канча байке? Канча сурап атасыз? 12 миң сом, а? Ургачы боз. Жакшы. 12 миң сом. Канча? А? 12 миң сом. Койгочу. 22 миң. Маркы козу. А? 16. 16 миң дейт. Козуга. Сколько месяцев? 4 айлык экен. Кочкорлор канчадан? 120. По 120. Который большой, да? Оба. Оба? И вот это, и вот это. А тот большой? Это 2 года. Этому еще год нету. Зубы молочные, 115 килограмм вес. Это тогда по 60, что ли? Один брат 120. Ладно. Кымбат го? 120 миң. 120 миң дейт кымбат. Караңыздар. Бекитиш козулар дейт. 115 килограмм вес. 115 килограмм бар экен. Байке козулу кой канча? Вот все 16. 16 миң, а? Бул жери 16 миң сом дейт. Assalamu alaikum. Канчадан булар? Кайсы? Үчөө, кочкор үчөө тең? Маленький 40 крош. Кичинеге 40 миң дейт. Канча тиш бул? 9 месяцев. 9 айлык. А чоңу канча? Тоже 9, они вместе. Вот это? Вот это 3 года ему. 3 жашта. Сколько просим ему? 80. 80 миң сом сурайды. Какой линии это? Ну, длиннее. Вот эти Арбуду шариф. А это Арбуду из Мара. Ага. Сколько вы сказали? 80 прошу. 80 миң сом 3 жашар кочкор. Вот это за него как? Сколько они? 49 месяцев. 40 миңден 9 айлык кочкорлор. Козулу кой канча? 18. Ал онага койбу кочкору бул? Кочкор? Канча бул? 30 миң сом дейт. Так, бул сатылдыбы? Канчага кетти? 7 миң. Козу. Assalamu alaikum байке. Кандайсыз? Козулар канча?
O tekeçe. 25 bin so'm ha. Buna uloqcha. 25. Nubiyskiy ulog'i gana. Qanchalik bu? Ne taka taka. 25 bin. 25. 25. 25 mi? Ha, qo'chqorchi qo'chqor. 28 bin so'm. Assalomu alaykum. Aleykümselam. Echkilar qanchadan? Echkiler 7,5. Tekeçe. 11 mingdan. Tekeler 11 bin, echki 7,5. Buna 7 bin mi? 7,5. Ulog'i menenmi qanday? Ulog'i menen ha? Yaxshi. Chorva qo'chqorlar. Qanchadan assalomu alaykum? 13,5'dan da adam qo'chqorlar. Açılıp turasın. 13,5 bin so'm. 3700 800 qilamiz. 3800 so'rat uloqlarga. Qo'y qanchasi? Qo'y qancha qo'y bayka? Qo'y bu shaqalar. Qo'y 16 mingdan. 16 bin so'm. Bo'g'oz o'xshaydi. Savdo bo'lyaptir. Yo'q, sotmay turdim. Hozir keldim. So'ray. Qo'zulu qo'y qancha ekan? Ha, tenisi. Qancha so'm? 13 ming. 13 bin qo'ysi men, ha? Qancha bo'ladi? 4 ta. Bunaki qo'chqor. Chorniy brilliant. Qancha so'm bu? 50 bin so'm. Qancha tish? 4 tiş. 4 tiş jarol. 4 tish jarolat deydi. Mana qarangizlar. Широкий quyruğunu. Mana sekirib turadi. Bak qo'zichi qo'zi. 15 ming ha? Ha bu qo'chqorcha. 100 ming so'm. Bu qanday? Tishi qanday? 10 oylik qo'zi ekanda bular ha? Tish buzelak 100 ming so'm. 10 oylik deydi. Qarangizlar. Telefon nomeri aytib qo'ysiz. 0557 98 98 84. Ушул номерге чалсаңыздар болот, ушул qo'chqorlarning neyisi. Mana. Муттум экени чарба qo'ylar tortiladi debsizlar. Qo'zlar qanchadan? 11 ming. Üçü ötek 11'den mi yani? Hadi 11. Kichikleri 10'dan, çoğu 11 ming. Yaxshi. Assalomu alaykum. Qanchadan qo'ylar? Qo'zisi men 25'ten. Qo'zisi men 25 ming. So'm. Bu ek qulog'i menen buncha. Bu bir qulog'i menen. Qancha süt beradi? 4 litr. 4 litr. 4 litr süt 30 ming 25 ming. Iki urg'och ulog'i var. Iki urg'och ulog'i var. Iki ulog'i menen. 30 bo'lish 30 bo'ladi. 30. Ince süt. Buyoqdan tortadi o'xshaymi? Qarangizlar. 4 litr süt var ha? Assalomu alaykum. Qanchagan qo'chqor? Qishma? Qancha turadi? 35 turadi. Semiz ekan, 35 ming so'm. Qishma. Yaxshi. Qo'ylar qancha? 17 mingdan. Chorva qo'ylar. 17 ming. A, qo'ziluvchi. Yo'q, qo'ziluv qo'yibmi? Boshqa. Ona ekan, qo'zi. Atti kichik qo'zichi. 5 ming so'm. Mana boyqir. Yaxshi. Salomasiz beja. O, echkilar chiqib turgan. Qanchadan bular? Bular 15 mingdan 40 minggacha. Ta qaysisi 15 ming, qaysisi 40 ming? 15 ming. Ulog'i var mı, yo'q bu? Sütüçü. Sütü yo'q buning. Sütü kısır. Chevich, yosh. Ha, ikincisi. Bu 38 ming. Iki ulog'i menen. Iki ulog'i menen 38 ming. 38 Bu sütü var da qancha süt beradi? 3,5-4 gacha beradi.
азыр 3 литр берет азыр. Бонусчу. Бул 40 миң 3 улагы менен бул. 3 улагы менен 40 миң. Канчаны тууду бул? 3. 3тү тууду. 3-нчү туут. 3-нчү туут. 3-нчү туут. Буларчы? Бул 1-нчи тууттар. Бул 3 улагы бар, мунун 1 улагы бар. 2 литрден сүттөр бар. Канчадан сурап атасыз булар? Иә. Булар канчадан? Канчадан булар? Булар 28 миңден. 28 миң. Бас Зананский деген порода, мына улактар менен. Караңыздар. 2ден 3төн улак бар экен. Телефон номер ушул эчкилердин ээси 0500 78 00 04. Ушул номерге чалсаңыздар болот му? Эчкинин ээлери. Охо, бак десат го десат. Канчадан булар улактар? Булар. Молар 4төн, молар 3төн берем. 4, 3. Чоңдоручу? Алар 8ден. 8 миңден. 4төн, 3төн 6, 7, 8. Бул канча? 8,5 миң сом. Так, мына чарба койлор. Assalamu alaykum. Канча кой? Bir koronuk 10 миң, а? Чарба койлор 10 миң сом. Siste gitsen oğlum. Atam. Бул канча деп атасыз байка? Bunu 23 tutum. 2 тиш, 7 тиш сай элекпи? Biz sayılık buna balam. Buna. Ага. Bunu daha bul Bunu gelesi o daha çoğu öt. Ол келесочу. Al gelesi 15. Ургачы бул, а? Burgaç yok otu burgaç buna. Para o da Ol, buna. 15 'ten. Alsan al tukum alsan al. Soygun alsan al. О, чарбачы. Al boz. Канча бул? 15. 15. Bana ver hazan ettirim. Peki başta? Ya sen ne diyorsun? Kiterden geldin bize. Канчадан сурап атасыз бул кочкорлорго? 20'dan деп атам. 20 миң сомдон, а? Канча тиш булар? Булар 11 айлыктар. 11 айлык тиш сай элек, а? Жакшы козулар. 20 миң сомдон. Караңыздар. Дагы барбы сатылак? Ушулар Ушулар эле телефон 777 0777 74 74 37 37 79. 79. Жакшы, ушул кочкорлордун ээси чалсаңыздар болот. Урматтуу YouTube көрүүчүлөр, мына Сокулук мал базарындабыз. Видео жакса лайк, суроолор болсо комментарийде калтырсаңыздар болот. Мен сиздер менен аяктайм биринчи видеону. Каналга катталганды унутпаңыздар.